cái television thir tu te hin za vain che bai vek ule tung kar chung long tla je ka thil thang lang sar zwal te ilo thlir hawang u long tla je ka postal balot vo sang kha za hi paruk atato pu arlarem sanga inspector general of prison in district zel long tla ya to long tla je ka in than monom taka nei ani theinan long tla diaw in hriatin a sang sang ati chuak long tla district chunga bial pathuma kan de som pathum manom atiu sarla din puya kania tu na chanchin kim chang zokin long tla district a postal balot vo sang ka san hi paruk atato long tla district a MLA in than pui nei turin bo sai nangor ta kal pui me kania kumlama upa te le pian phunga rual ban lo polling station pan kong har sat nei ten mani in lama vote an thak thaina mobile polling team ten home voting an kal puina mi som ko par pian vote an thak to long tla district chunga vote na election kai no duty chok tur ten postal ballot mangin vote an thak ba ka total neutron khan facilitation center deputy commissioner of fees a long tla district po na vote na election official ten postal ballot mangin vote an thak chome ka chanchin bo sai lai thingin postal ballot vote sang ka zani paruk atatawa 36 tu chong assembly constituency a vote hi som sari pakhat 37 long tla west assembly constituency a vote thum som nga pali le 38 long tla yes assembly constituency a vote zanga som riat pakhat atato ani long tla district a voter sing ko sang ka zali som thum pako amin 36 tu chong assembly constituency a voters sing tum saruk som li pahnian oma 37 long tla west a voter sing ni sang ko zali som ko pathum amin 38 long tla yes a voter sing ni sanga zakwa palian ombok ani voter omza ta chonga singli sanga zaruk somriat panga chumi pa ania singli sanga zri somnga pali chu mei chia ni longka district and service voters ani som thum pani omanga chin chia ania 36 tu chung assembly constituency a polling station som sari omim 37 longka west assembly constituency a polling station som buk bakwa oma 38 longka assembly constituency a polling station som li pani ombok ani pu arlarem sang inspector general of prison in district zel longka yatlo Ningani kan prison department inspector general of prisons pu arlarem sang chu longka district zel tloin har sat nan nei te hmuna a en fia pu arlarem sang IG prison chu longka district zel tang mek te chu komin zela har sat nan nei lo te soi puya tundin hmuna zel tang te chunin inkol na that thu le har sat nan nei lo thuan lo soi pu arlarem sang chun zel wat fang bokin internal electric le tuilama mon nei te en fein zel hung na him lo te po en fia bok anem Pualorem sang IG prison chuan longtai district jail staff the meeting nei pui bokin district pali heng aizol champhai lunglei le central jail ate jail leng tur ai taman nei wangin district danga son an ngai thu soin longtai district jail a polunglei district jail atongin tang som da ni tur thu soya longtai district jail chalongtlai khopia ko sang tele po hmeng lo to thin le thil pek lo pe thin nam chalo mati thu soin khotwal mi ten lo inti nei tu jail se adu thu soi bok anem Inspector General of Prisons Pualorem sang nong ta district zela tlo hian zel superintendent pu shat gen la thok tu ten lo dong songa ninga ni vekhan district zel si hat lo turin long ta chuasan ngal ani IG prison ni sinat prison ministry long ta district shoi tu chon lo moen tu nai sarkar en zel tang teng khom puan ni chung sang le zel chunga lu tu ra ID card nei te chau lu tiran ni tur thu tu chua siam thar chung sang an soi hawa sinat prison ministry chon tatin voi ni zel tang teng khom pui thin an ni thu soin ID card siam ngai ni chung sang IG prison chung malak pui turan ngen thu soin IG prison chung na thayanga malak pui tum thu le zel tang ten pathian thu tha taka an ngai thak sun zom zel chu tha ti thu lo soi anem LKBK tholai pol bu sai thang that chanin ti siang na zo fel anem LKBK tholai pol bu sai pathian fangna hla manga za in ti siang chu tun kar thole ni khan TVSF Futsal Ground Council veng long kara man nin pathian fang le choi moi na hun mangin nei ani thang tra chani thuang thuma nei nin malzai vocal ben in tisian la big group 10 in tisian na hi buas sai ania malzai in tisian ne kumin july ni ro atang khan nei tran nin october ni som ni pali khan zo fel ania nula Celestina Vanorshket pui Harman College veng imni che pakhat na nin tangwa siral dom tinga Nazareth Rule College ni che pahni na nin nula Mary biak sui luan chini Manuel sangawes pastor bia che pathum na ania maza inti siang na mi za som thum palian tela maza inti siang na di son ram hi zon thum western eastern central zone atakal puinin first round atang LKB electric veng ko ran hola inti siang na nei chun zom anem
vocal ben in ti se ne ugas ni story atang in nei tron ania ben paruk tan il na ma chonen ugas ni somni pakhat khan in ti se na zo fel ania moria ben moria unit chan mari te chu pakhat na nen Christ Alone Council ve unit te chu pahni na ania Echoes of Mercy Center Church bazar unit chu pathum na anne bit group in ti se ne ugas ni ri atang in nei tron nen ben pasretan in el na nen ugas ni somni pahni khan zo fel ania apum pu ya sky court ben te pakhat na nen The Glory ben te pahni na ania electric ve unit light ben te pathum na ani thang chat chang khar na huni thang chat chan ming put chan remoi manga pathian fakna le choi moi na ba ka zai rong bon hun mangena khar na bo sai ania in ti se na sang sang long man sem nan man ngal ani bo long tla ji saka in than bonam taka na yani theinan long tla ji ya win ria tin na sang sang ati chua November ni sari MLA in than poilom turatan in bo sai na kal zela long tla ji saka in than pui boro monam taka na yani theinan pu Joseph H.L. Ramsanga district election officer choninga ni kan ria tin na sang sang ati chua ka ria tin na ti chua zinga CRPC section za somli pali nam hanga November ni nga chonu dali atang November ni sari chonu dali thlang mi panga ya tampun khong khap na te opinion poll exit poll lak chung chang te campaigner mani vote nei na ni lo assembly constituency chua san tur ria tin na le awri na man khap na thupek te tel he tu pek zong lo te chu APC section za somriat pariat na mangin shem na pek ani yang en tan pui nei turen bo sai na kal zela hian longkla district chung assembly constituency pathuma EVM le VVPAT man tur ending na le bit che na kal pui to ne bokin man thei tur rom man na po chanchin bo sai la hian kal pui to ania polling station sang sang polling officials kal chhuadan tur po ti chian na final randomization of polling parties poti fel to ne zirtom ne khan chan mari bazar electric veng oil hola training bo sai sak an ne bok Election Commission of India ning ke soina ti chuangin in than ni le in thana kalpui ma ni ruk na ni sare November ata hian media certification and monitoring committee te phalna lam hasalavin chanchin bu ka tlanga political advertisement chuak khap ania opinion poll exit poll lak chung changa ingkhuak kin na dan siam ani bok Swasta hi seva 3.0 noi alarma da le somin home level ti fan tang an ne Fana bei pui thana tan sarkar lai puin program aduan Swasta hi seva 3.0 noi alarma da le babies home thok tu ta chuan home level te ti fan tang an thok Ministry of Women and Child Development dal hi lama tang le kha local bozuin kumtin Swasta hi seva program lai rama da le babies home yan hunan mang thina kumina pa hun pa nga ya mang lein home le bul vel ten fan tang te man khat dai sara man thalom na lam hoin zirtir na te taksar sel na lam in zirtir na le malang na te ba ka hom le abul vel te rong hnoi tha in sarkar lai puin malang na kalpui tu ro man na siam te bo zin hunan mang thin ani komen swasta hi seva thu puya tan bol hlo om lo na India ram garbage free India ti chu thu puya man ania swasta hi seva campaign India nam pa man ma gandi share ring nan man thin in swasta hi seva 3.0 hin ok ban ni atong ni som thum pakhat thlenga o ani Tun din malai ramba dar les baby soma hian na pang som thung panga om mekin mi pa som pare le me sia som pasare anom meka ana pang bari thari ta pa ni in op bari kum som paru opa ani ya tun din muna thok tu mi som hi pakhat an om mek ani khotlang pa kan ni nang khotlang mi ngai MLA kan nei hun to pu vizir sanga MLA official candidate Long tai West BLM ne official candidate pu zir sanga chuan abia chung khorang rang fangin hunam hang meka korang rang atlo na tu soina nein MNF sarkar le ngai don te soin ma sonan ha tho puya atha te chak turing kal khom te chung e na kum song congress in halai BLM enkol towa anna tho kan muwa kan ria a tun chum chamin en chin ver kan chang ka ni hun to ni ati pu vizir sanga chung khotlang pa kan ne nang in khotlang mi ngai MLA nei hun ve towa hausa MLA nei ayen ram le nam ta na tok te tu mi kan than chua hun ta eti renga beta hun mang turing ke ni khotlang mi puite kan ni to lo ni ati bo po vizir sang hian a bial fan na hian MNF party zom thar congress ZPM le BJP atangtein voter zanga somruk pathuma lom lut ani po vizir sang MNF official candidate hin MNF district headquarters president le MNF star campaigner pudal zoma chen za le puan rula tlanzara pu sira ngur pu lalom sang a peto pu tuturu sing vice chairman planning and development board LDC tenan troy o ani BJP minority mangai tu le du saktu party chunani pu sap le na vandir president la district BJP Indonesian Karkham BJP la termas district headquarters longkai chun re paki longkai bazar venga van tlain khom na ya hehune puti ti no mung election campaign director na kai shoya pu MC sui oya vice president hun seramang
Heu nan pusap lian avan dir XMLA district president tu soina nein BJP ti hi minority ta mangai tu le du saktu party chun an nia party thenkaten in chir thena BJP chuan Christian ten ti du da Hindu lalram din an tum ti an soi thina hei thu dik lo hul hual ani ati BJP chuan minority te du saka minority minister tam po Christian pa nge chu vai nai ram mi puite long kla is le West BL BJP candidate te vote vek turin ka som chuani ati Longklai district chunga bial pathuma kandia som pathuma nom November ni sari sani som ni pathuma Mizoram State Assembly in thanpui nei tura chu tuma ming pelut en fiana pal tlang in hnuk do kanom lawa eti hian Longklai district chunga bial pathuma kandia som pathuman ani tui chong lai Longklai sa BJP INC MNF le ZPM ten candidate an nei thawa Longklai wai sa BJP INC MNF ZPM ba ka independent zoram tharten candidate na yen tui chong lai Longklai sa candidate pali ve omen Longklai we sa candidate pangan ani Longklai district appeal pathuma candidate te 36 tui chong assembly constituency pu jurje dan chakma BJP pu hara prasad chakma INC pu rasik mohan chakma MNF pu santi jiban chakma ZPM 37 Longklai west assembly constituency pu JB rual chinga BJP pu singwu lian chunga INC pu vizir sanga MNF pu lalnun sema ZPM le pu biak chunga chinza independent for zoram tharte ania tharte Longklai assembly constituency a pu NC muan kemya BJP pu zo thang lian INC pu biak zaw MNF le Dr. Loren lal pek lian chinza ZPM te ani MLA in tlan pui vote thla ni November ni saria nei tu rania December ni tuma vote share ni anga in tlan kai noi thil zong zong i December ni ha in zo fel vek tur ani Party rang tan MLA nei tu men thei to pan chua chewa tun din ma Longklai district chunga bial pathuma tling tur chiang sa ngai thei candidate an lawa Longklai ko pui chunga than pui tur awangin borok dom lo thleng hriat tur lawa kum dangang lovin kominin than pui lo tura borok ka rein aral muang hle ani Medical report district hospital atung kar chung khan OPD din intir zong zong mi zathum somli pakwa ania damlo admi somthum paruk omen tungkar chuin emergency district hospital pantu mi za som pahnian ani laboratory te song nei za somthum panga x-ray te za mi somthum pariat omen tungkar chung khan district hospital ana piang som pasari an oma mithian lo ani Christian hospital atung kar chung khan OPD din intir zong zong mi za paruk ania damlo admi somni pakwa omen heng zinga pasar hi na pang ania damdo in tanga chuati mi som pahni ania emergency Christian hospital pantu mi som pasari anombo laboratory te song te za som thum panga x-ray te za mi som ni panga le ECG enzan mi panga an oma tungkar chung Christian hospital operation chumnga nei nein zaipui chum thum la zai te na chum ni an ya na piang le mi thian lawa chanchin bo sei lai thleng ka bin ruwa kan nei lo ani POL reports Mizofet filling station petrol MS liter ka cheng som ko pasari le pe som riat paruk nein tungkar chung liter sing ka sang ni lo thleng tharan na ya free sale apek chua ani petrol XP liter ka cheng za pali le pe som li panga nein tungkar chung in lo thleng tharan nei lawa free sale apek chua ani diesel HSD liter ka cheng som riat pali le pe sa pakwa nein tungkar chung liter sing ni sang ni lo thleng tharan na ya free sale apek chua ani Mavula filling station petrol MS liter khat cheng som ko pasari le pe som riat panga ne ya tungkar chuin liter sang li lo thleng tharan na ya liter sang tum zanga som ni pasari shal chua ne in free sale pek chua ani diesel SSD liter khat cheng som riat pali le pe som ne in tungkar chuin liter sing tum sang lo thleng tharan na ya liter sing ka zanga som thum pasari shal chua ne in free sale pek chua ani Evro Trauma filling station petrol MS liter khat cheng som ko pasari le pe som riat paruk ani ya tungkar chungin lo thleng tharan nei lawa liter sang tum thra chua ne in free sale pek chua ani diesel HSD liter khat cheng som riat pali le pe sa pakwa ne in tungkar chung liter sing ka sang ni lo thleng tharan na ya liter sang ni thral chua ne in free sale pek chua ani LPG report MS Kum Gas Agency tungkar chung MS Kum Gas Agency eng bol na gas 14 kg bur sang ka zathum som thum pahni le commercial gas 19 kg bur som ni pali lo thleng tharan na ya chanchin bo sei lai thleng council venga semmek ne in lo thleng le tura bai sei college venga sem tura ne yang tondin mura eng bol na gas bur ka cheng sang ka som ruk panga ne ya
commercial gas ibu ka cheng sang ne za som ro ani khati zong ka tum kar chung long tla je se ka te tlang lang sar zual kan tle ro te ta chu ani em